Shubor nakaslem jong unong san Hima. Unong ay buit katanat puli puthi ka sarkar jilla uba Himalaya muktan Shangpliang budairu MLA barim ka Mausan Ram constituency ulaong. Bamarsukut election Synsar markhlaw ubala kelam marep ulah Hiar no hadu lai voting ka shikilo. Yagini kikintin uba Himalaya ula kren kumukongsan haba puli perda ya ka kenro jingker bad ya ka dustbin jong ka right lingxiang SSA but RMSA Secondary School Mausna kabahap hamau kenro constituency East Khasi Hills kabadalong haga henreu tarik unok pra kini ka kenro jingker de kinar ya ka beranda jong ka school but ka jaka the nyut kabala ai do Konrad Sangma menteri rangba ka jilla lingba uba kansing lensiang baun penbha ya ka school lingba ka scheme chief ministers development fund. Kami yang pasti kilong kecil betul sisa ya kilong tin mendil ya itu aku kecil kit berkeluar ni ya tapi lang nak tentang mereka itu berusaha. Sarkar nagakti yung chief minister jungi Konrad Sangma at nasukman siya mga yo ya kanikalat banwan yo kjat ha kanikishno ay kublay ba kansing uday urang ba wala pau ja kanikatan jumpi balawan khats ubahaya nga ban pelat ya kanikapor ban ya don beta bat pi ha kene kasngi kaba ngine sakhilang ya kakti jong ka sarkar bawan ban penhap ban penjau yati kam development ha kene kathan joki balamba kaching lek kerpat jong iba kansing lingsheng na chief minister jongi ayo kat kani ke jingerap ha kani ke school banshna ya kani ke fencing ya ki grill kabangi dei bangin pendap ban pli ha kani ke singi kalam kadak ya mata jongpi ha kani ke shnong ba ke sarkar MDA 2 agajik punya jo Konrad Sangma kaju kenmau ya pi baro haki thain yung kendong la pi dei kinong ren la pi dei kinong bela ka sarkar kapit punya bahakan lo harukom on penpoy ya kijingerap on penpoy ya ki scheme development kenang ba ki paralog
ki basa ha ki thai nong kendong kinyo im ya kecing im ka basuk kumba im ki parlok hasor hakini ki benai beladap kiladon kejingirap kebaga sorkar kala ai hapi kinong rep ka skim ka baki khot ka fokus bar hapo kane ka skim layo benda ban sam ya kapisa knang ba kinong rep hagi thai nong kendong jungi kinyo ya kapisa ban the ya ki sambai ban the ya ka svo bat kum tak ter Nangai iba kan sing ilali ha kali kathai. Shua ke election ngai yosno banilayo ya kubur ke bawah. Ba kinong rap hakni thaiwar jongpi ilayo bentabon ya ki scheme ki bapher. Omdei bangi kan mau ya pi kan hakapor election andrei wat mentaru Agarpat ya pi bapin ai ki kateng kampi Shaka office hapo blok Hamoken row bat kumjo Pin ai kalis Ha iba kan sing ba inyo ban butin Knang ba kinong rep jungi hakani katain kinyo ya gajing matoy Ngayo jingtip ba kani katain yo pi kali katain kabaklan ba kajing rep Synsar lese pi baro pi kemau hakapor ngalong MLA mga ngalayakun hapo assembly ban penkelam marrep yau Synsar nakamar klau kado kadwai ke sorkar kelas ngap ya kijing dawa jong ki nong rep lengba kasur jonga hapo assembly bat hadin ba Synsar ula kelamar rep ki nong rep Synsar jongi baro hapo kajela kila yo nong ba haba kilet bandi Synsar denum dei parlok be nagador kabasan kau tengka sikilo Synsar upoy hadu sispa laipo tengka sikilo hak upoy mereka basosi kalong ba kendit mata usnam ndalakut ke election kador jong Synsar kalah Hiar kensan shadow ki laipo kat saupo tengka sikilo ya kani ngalara biang sa sorkar ban persusu ban penyosno ban nakaliang the department of agriculture ban horticulture kidai ban budin ban wat ya kadau he kaldan gajing bakla lani don mano baknyat ya kador jokayo tinginget ya pi kinong rep baro gajing tray sikom jungi nginang yai budin ya kan edakam kenang ba kibaro pinlong kita kibayo nong ba kibayo ya kecimadoy sikentien halor ka pule puti ngalong advisor jong ka education department abang ayo kini ki school building kibalayo naka RMSA kalong sisya kajingkemen ba ki khon jongi ki hep jongi ki yo ban yo ya ke jingnam de jiksa ek pule puthi hakum kini ki school building kilon bon ki school building ha ke jela jongi ha ki khain nong kandong ki badon kam ban yo ya ke building batmai kilon kam ban yo ya ke building bala bade ban repair ki don ki school building ki bom don tunom don ki school building ki bom don jikhang yet bom don jikhang don ki school building
ki bom don ben ki bom don mi ya kani ngilayo ban yakendu yu chief minister Conrad Sangma ban ngila ai ha u ya kalis jong ki school building ki badon ki thai nom dong jongi ki badon kam ban yo ya ka repair lani ban yo building thamai bat kunta ter dasnang ban yo ya ka pisa manta ban shna ya kita ki school building bat ka tendar ngada khot bat nangta ka sarkar kandang ai pisa shushu ya kitu ki school building ki badang sa badang dei ban shna ban tunha ngi kwa ba ki khon jungi kinyo ya ka jingang ka jista hapo ki building ki bayo ya ka jing tengen jungi namar balai ha kani ka chuk manta lalangim la bingin ai ki building ki papaka ki hep jongi kim kwa ban school ba kinong hikairo ki kensting ya ka kam joki ni soto balalangile ya kini ki baro ngindang yo ya ka standard jong ka puli puti bandang yo penak perkiu shushu kabang akwa bangat kran hakmat ki kmi ki kwa matasin ne bat ki para nom sosnom kalong kabasosi ba gajela jongi Meghalaya kalong gajela kababon ki drop outs ki drop outs kamot ki day ki kon jongi ki bom juli school show ki lektang khndiat por namto ki sasange manli school tengiron kam matpunslur ki kon jongi ba ki day bakin late school man lakasni ba ki day bakin pass ban kiu class teng don ki kon haba kisa class ki fail nayin na semru ki punslur no ki ong kenol abiang kile up masih kile up lang shalom aba meneng awan nang te na sor shulong ngayo i bon ki haparit ki ba yalam ki masih shalom shawa kakta ek musim jonga mga i da kito ki haparit kunto bakimyo ban school kamda magi thai nong gedong jongi ngidon kam bangin pa ikikon bakin school kinyo yake jingnang kajingsta ka drop out rate jongi ni day ban pranha hakini kisnam ki banwan namba iwei kon iba pidon kide ban yo yake jingnang jingsta ka bakura ka bakadju kumbayo ikon banungkom ikon bakadoro ide ban yo yake jingnang jingsta kabaya hak kaju kekerdan ngiram don bon kikam kirungi di manle na education department kawai kabakongsan kabakwa banyetu happy kalong baha usnem ubanwan nado ka academic session kabatwan hau ar hajar akusau kandon kajing penkela yaki kot yaki textbook ka embos kan sa pentip syakhi baro bangin wanra no ikikot kimatmai kata kade bangin ai ya daki NCERT books bagyo hakine kikot NCERT on penrung de ya ki contents kibadei ya kabenta jong ka Meghalaya namba ki students jongi aba ki pule kinyo de ya ka jingtip halor ka geography jong ka Meghalaya ka history ka culture batum ta ter shibang ka Meghalaya kadao kabang ikwa ban wanra ya kini kikot ka batmai kalong ba ngikwa ba ka standard jong ke education hapo kajala ni kan kiu bat ni penkre ya ki students jongi bakin yo ban let
banyak kun yaki competitive exams. Kumbalong ta ke standard joki kot kamla ban penpoi yaki kun jongi sya kata kathom kabangi kwa baki kinpoi. Ni kermen pada kajing wanra yakini kijing perkela ki waper. Ha ke Department Education ki kun samla jongi kinyo ya kajing mentoi bat kumju ka kerdan bat ka standard joka education kan lam kiu ha kisni ki banwan. Akhirnya lapor nga ai kublei ya kan ke school ngai kublei di nompunya joka school ya ki managing committee joka school ba kin sumar ya kan ke building kin sumar ya kini kijing ai ki bakayo bapio na sarkar ba habang idon ki riurang ba ki ba penpoi ke jingerap sapi hin kenmau de ya ke jingre bah jongki bat agapor ga ba ki don kam hiro kin sobha bat ai ka ti gamon ka ti ka biang yati amro ne isu mangangkan hakni por ai kublai di baro sesisin kublai project barit ya Nrei galong pat ke cimentoi ke bakrau ye ke school. Namar ta kumbaki ong haga ketin mo small but it's beautiful. Jadi ki project barit. Lagi barit ya nrei galong itenat. Namar kata tahu haga penongkong ngan situ ipi kini ki teamwork jong kinohi high school nang ni lengkat saudara syam kira ikendo. Kiong bang idon kam ya ke jingrap ya ke fencing ban bu ban bread ya ki jakria le di ki kot school ki balatam ki bala kumong no ki bom don kam shu idon kam ban don iwe dustbin haga di school bat kam tam ya ke fencing nadalan imis nyota bat ke teamwork jong ki bat iba marwadian ibalong headmaster benta ilawan kendulang nasuban ay kublay piru pamarudyan ibalong i headmaster jong kadi ke school ti kecing kendu balong ba kadi kecing i nangkong e kejong pi ba kabaar kadi kecing i kejong aku ubriu bayat bayang nagani kesinong bat kadi kathan kejong i ki school haga poryur ndon chokidar bat haga port lang pimbu chokidar kumbolong hapo silong nrela sulong lengkran ki belang kemesi kiwan penjakliah ne dan nama kata tahu kelong kebolong sudati kebolong ijakliah sisa kum ke school kabangila aban ong hatu bal kadi kesunong kadiyo iya ke secondary school hangi po mausna iban rung ki belang ki masi ngatrai na beliang kinohikai ru kamdi ke basuk ka pinrung habadon ke cisma khantam ye ka kot ke kya di namar kata daw aingu yo blai bangila bandon kumni lengbai ni project mai barit ban inauguration ha ke digasgi te kani ke jinglo chukki kalong ndei ha ka por ka baki kendu bang ai ko nugo commitment jadi ke cingkula raki nan gong ki ong penyo system ngala persang banwan ni du silipat kan ngala persang banwan ki pun tegilan Henry ngaingu yau chief minister Sri Konrad K. Sangma lengba kini ke skim ke jingkerpat ke jongi lengba ke baki ong kata ke skim ke CMSDF ke ba wan dan penpoi di ijing tei barit kalau long sisa ke jingkerku klem gunu ke komitmen na galing jonga hak to por ngamong bangala bat pelong anong ini ay persang lala galong ke jingkemen di ke school ke snong bala de jiaba kamlong bu nei jing persang namal ngamlong webeli ngamlong webdisi ngamlong laban ai kanu komitmen de namal kata daw shim le patnian ikot islah jopi ngan penkren bangan peniraban penyo ai kadi itai de jing kular ka jing persang jonga hagwe de pat kedi kam demde kang ni posnong mosna le ni ke school mosna akata yo bala de kadan gawe ke football playground kalau long siya ke jingkerku hangte pothan tanrot na wan pli kalau long siya ke jingkerto sibun ba ki project
wat ha ke jia lenti ke barit ke jongi iben telun kum ye kum bakalong ublei ju ino baru ublei ju bu ke jipeleran jingi ha bagi trei lu lu kam bat kum ba pi ong mane ba ke jia lenti kalong tu gi nai persang bat ke jia lenti ke jongi la kalong ha kanu 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 ini ai persang ban ra ya ke roi ke par ha ke ni ke konstitusi bat ke ni ke them bat ke dong riwar gi ke jongi kum ye kumbagalong ni nang ay don kat klem ke jingular klem kono kono komitmen in persen ban tulun kat balang la kabut bat kabor te siketin swa bakan som kaladon ke jingkren ha ke jinglong brio pi ha ke jinglong brio ke jinglong do ke jingtolon kyong badu kumlo pin ice cream ha ke snamosna ko pi wai election kabut him du yo ha kita kisah keren, kita pun belum pilih klise tiap makan musnang ayat sipor kabut pi kisuya desa, orang em, kini ketem riwa kesnong kebangayan, ke konsulsi lah jom, kabut nek lembut ro, kamde kami jengkena nga, ke kamram jongi hapertai kelong, upriu nak ketang na jom, in persen berpendam, bande ye ketong, berkata kelong, bande rapkat bala. Im ke keteng sa kana na ye keren election galadap ke politics galadap kawan galeman sansdan renga ubriu bodon se kene kathan ngayai ne ngayai long ngaya ye kene ko surong namar ga interest nong ngai I ye ke tinglong ke tingman jo kene ko constituency la pi bud ne pi klan bud ro ong to perlok ngan jarap namar ga I ba kene ko school ha ke sunong mosna ke bansai ye sipon ki kena school naga diga tembat ke dong ju harcungi banlong kita kinong yalam lasai manobati bangi naga diga school lani kita ki officer ki bangi naga diga school manobati ya kata tenamal kata daw ke kamram bat ke daiki ke jungi kum kinong yalam kolong kamtam ni ubriu ukla im la sa sita diga kanya jong im dei bat yo siriang la kolong hagan no no kodoro in trader daga kam bat nget oblehi umcu kedaraan ya kino binu bibeliu kebetulan hagaleti kebetulan itu boleh kita sukun lengkap tapi berselawat ini nang ni na wish ini ke Christmas ke besok namas tangkat nongin jam ya ke Christmas bagus dan temai bat ini ada ban usnem temai jong kecil kemen ni piru kumcu